Poštovane dame i gospodo, uvaženi predstavnici medija, dragi gosti, dobar dan i hvala što ste došli danas na zajedničku konferenciju Apotekarskog sindikata Opstanak i pokreta Mi snaga naroda. Danas smo sazvali ovu konferenciju jer se zdravstveni sistem Srbije i Apoteke Beograd su dostigli tačku u kojoj ćutanje više nije moguće. Već više od decenije se radi na sistematskom uništenju Apoteka Beograd. Danas šaljemo jasnu poruku zajednički, sindikat Opstanak i pokret Mi snaga naroda, da nećemo dozvoliti da lekovi postanu roba, niti ćemo dozvoliti da se privatizuje Apoteke Beograd u cilju profita malobrojnih, a na štetu svih građana Republike Srbije i grada Beograda. Ovo je borba za zdravlje, ovo je borba protiv svih onih koji žele da ugroze ovu zemlju, protiv svih onih koji žele da zdravlje stave u korist profita i na taj način da otežaju dodatno već nemoguću situaciju svih građana Beograda i građana Republike Srbije. Iz tog razloga želim da se zahvalim današnjim govornicima što su prihvatili da dođu na ovu konferenciju, pre svega profesoru doktoru Branimiru Nestoroviću, narodnom poslaniku i predsedniku pokreta Mi snaga naroda, doktoru Borislavu Antonijeviću, narodnom poslaniku i šefu odborničke grupe u Skupštini grada Mi snaga naroda, doktorka Slavica Aranđelović, odbornik Mi snaga naroda u Skupštini grada Beograda, gospođa Jelena Šikuljak, predsednica Apotekarskog sindikata Opstanak, gospođa Sanja Sudimac, diplomirani farmaceut i član upravnog odbora sindikata Opstanak i gospođa Milina Marić, diplomirani farmaceut sa specijalizacijom iz farmakoekonomije, član oba sindikata Apotekarske ustanove i upravnik Apoteke Palilula. Svaki od njih će danas predstaviti svoju perspektivu od sistemskih problema do konkretnih predloga za reformu i rešenje ove situacije u kojoj se Apoteke Beograd nalaze, koje su na ivici bankrota i na ivici zatvaranja. Nakon izlaganja bit će moguće da se postave pitanja i reč dajem profesoru doktoru Branimiru Nestoroviću. Hvala, Marko. Mi naravno, kao i uvek kad nastupamo, onda nas ignorišu ovi takozvani mainstream mediji i to neće još dugo da traje. Uskoro će moći da budu svesni i da će slušati vrlo pažljivo sve što se bude govorilo. Nažalost, Apotekarska ustanova Beograd je samo deo sistematskog uništenja zdravstva, državnog zdravstva Republike Srbije, koji taj proces je počeo davno. Mi vidimo da, recimo, u toku COVID-a privatne zdravstvene ustanove su procvetale, tamo nije bilo potrebno nikakav test, nije bilo ništa, bilo je potrebno da imaš samo novca, otežavalo se lečenje pacijentima, lanci apotekarski su predati u ruke strancima, velikim lancima iz inostranstva i taj proces se na kraju mora da dođe do Apotekarske ustanove Beograd, s kojom sam ja sarađivao jako dugo godina, ali većina s tim kojima sam ja sarađivao su prodati i uništeni. Galenika, druga najveća fabrika lekova u bivšoj Jugoslaviji posle Plive iz Zagreba je isto tako uništena, sistematski smanjena vrednost prodata, to se sad radi sa Apotekarskom ustanovom Beograd, ali mislim da je došao trenutak da moramo da nešto uradimo po tim. Mi smo do sad svi gledali, zgražavali se kao to je strašno, to je neverovatno, sad je došao neki trenutak da ćemo morati da uradimo i ja neću dugo da pričam, samo moram da kažem da potencijalnim kupcima, za koje neke čak i znam imena, moram da im kažem da budu vrlo oprezni, to će sve biti poništeno za nekoliko meseci i bit će verovatno antikoruptivnih nekih, što kaže, istraga. Prema tome, budite oprezni, nemojte baš da bacate pare uludo, zato što dolazi vreme kada ćemo morati da krenemo iz početka, da vidimo ko je sve u ovoj zemlji zaradio, ti grdni milioneri, preko 30 i nešto hiljada dolarskih milionera, kako su zaradili taj novac. I problem Apotekarske ustanove je veoma jednostavan. Nisu trebali da imaju lokale na ti tako lepim lokacijama. Znači, to stvarno nije u redu da imaju na Terazijama, Knez Mihajlovoj i na elitnim lokacijama, to smo gledali više puta. Prema tome, mi ćemo krenuti, nećemo više da ćutimo, mi nikad od duše nismo ni ćutali, krenut ćemo, dolaze neka sasvim druga vremena i eto, to je to, vi ćete čuti sad te probleme, ja veći deo tih problema znam. Jedan od problema koji se javlja jeste činjenica da, ja sam pedijatar, da lekovi za decu vrlo često ne mogu se primenjuju jer nema ih u obliku sirupa. Apotekarska ustanova je jedna od retkih ustanova koja je imala magistralnu takozvanu laboratoriju pravila. To sad će sa nestankom to da isto nestane, deca neće moći da koriste određene lekove. Prema tome,
Ja pozivam ljude u Srbiji koji su, čini mi se, zamorili se više od ovog stepena korupcije i ovoga svega što se događa, da se trgnu, zato što ovo sad počinje direktno da ugrožava njihovo zdravlje. 50% novca iz Fonda za zdravstvo, za lekove, plaćaju ljudi iz svog džepa, zvanično. Znači, svaki drugi lek koji podignete, ljudi plate jer ne mogu da ga dobiju na recept. Ljudi ne shvataju da ovo što se sad događa ugrožava zdravlje njihovo i njihove dece. I ja pozivam ljude da ne guraju više glavu u pesak. Dolazi jedno jako teško vreme, dolazi vreme svođenja računa. Hvala. Hvala profesoru Nestoroviću. Zamolit ću predsjednicu sindikata Opstanak, gospođu Jelenu Šikuljak, da uzme reč. Dobar dan svima. Da vam se predstavim, ja sam Jelena Šikuljak, predsjednica sindikata Opstanak. To je jedan od sindikata u Apoteci Beograd, koji je osnovan 1. septembra prošle godine kada su deo zaposlenih nezadovoljnih radom drugog sindikata, odnosno sindikalna organizacija zaposlenih u Apoteci Beograd odvojila kako bi obavestili javnost, ovo sad upravo što radimo, i nastupila ka institucijama kada su se javili ovako direktni problemi. Iako smo ispunili sve uslove propisane zakonom o radu, nama direktor iz neobjašnjenih razloga nije dao reprezentativnost, tako da se zvanično ne vodimo kao reprezentativni sindikat samo zbog tog rešenja. Sad malo o našoj ustanovi, kako je došlo do ovoga danas. Naša ustanova je decenijama pružala kvalitetnu uslugu Beograđanima. Od suficita u poslovanju se kupovalo 7 lokala, jedna poslovna zgrada, davalo se budžetu grada Beograda za plate GSP-u, za platane u bulevaru, za medicinske sestre i lekare i tako dalje. Znači, dok god je bilo suficita, mi smo svima davali i stabilno smo poslovali. Problemi su počeli da se javljaju kad su uvođene centralne javne nabavke i javne nabavke, to je bilo 2013. i 2014. godina, kada je sada, o njima će detaljnije pričati koleginica Milina Marić, tada je naša zarada bukvalno prepolovljena i više mi nismo mogli od svojih sredstava, odnosno od svog poslovanja, da isplatimo materijalne troškove i plate. Uz nedomaćinsko poslovanje i postavljenog menadžmenta u to vreme, narednih 5-6 godina se posluje u gubitku. 2019. godine je bila prva priča o privatizaciji Apoteke Beograd. Mislimo da je to planski urađeno, znači otprilike neki scenarij kao što je sada, da se dovedemo u neku nelikvidnost i da se prodamo, a sprečeno je samo zbog COVID-a. COVID je pokazao u stvari koja je strateška uloga državnih apoteka u zdravstvu, znači u našoj državi. Ovaj termin sad državne apoteke recimo ćemo koristiti da javnosti bude lakše da znaju o čemu govorimo. Mi, znači, u svim vanrednim situacijama smo imali radnu i civilnu obavezu. Znači, morali smo, od samog početka smo snabdevali građane, recimo, mi smo radili i za vreme bombardovanja i poplavama i u doba COVID-a. Za doba COVID-a, recimo, smo prodavali maske, rukavice bez marži, odnosno mi nismo imali zaradu od toga, samo smo ih bukvalno delili građanima. Znači, privatne apoteke u to doba, ako se sećate, su bile zatvorene, odnosno procenjivali su da li im se isplati da rade ili će imati gubitke ako otvore svoje apoteke. Dalje, znači, nakon COVID-a je poslovanje u neki period neke stabilizacije ušlo, da kažem, u odnosu na 2019. Ali novi problemi se javljaju od 2024. godine i dolaskom novog menadžmenta kada se potpisuju i plaćaju 7 marketinških štetnih ugovora u ukupnoj vrednosti od 60 miliona dinara. Od tog momenta kad je taj poslednji ugovor potpisan, to je bilo u maju 2024. godine, nama počinje kašnjenje plata i počinje smanjenje ulaza robe, odnosno nedovoljno sredstava da se ta roba plati. Smatramo da je bilo štetno jer nije bio moment, nama i ne treba marketing, mi svoje proizvode svojim kvalitetom prodajemo. Sindikat Opstanak je, čekajući tada upis u registar, nastupio kao predstavnik zaposlenih i održali smo sastanak sa predsednikom Skupštine grada Beograda Nikolom Nikodijevićem, gde smo predstavili naše viđenje rešenja ovog problema. Znači, to je bilo 11. septembra prošle godine. Mi smo tada tražili da se ukinu centralne javne nabavke koje su nam najviše naštetile i tražili smo da se plate ugovore preko fonda ili na neki drugi način da se ne menja osnivač, znači kako grad odluči.
Takođe da se subvencioniše dug. U tom momentu je bila, po rečima finansijskog direktora, ukupan dug je bio 1,8 milijardi dinara i bilo je u zaostatku 1,5 plata. To je bio septembar prošle godine. Da kažem, nadalje taj neki program koji se vodio da se nama pomogne je dogovaran sa direktorom i menadžmentom ustanove i ovim drugim sindikatom. Znači, mi nismo znali šta će se odlučiti, nismo učestvovali u pregovorima i na kraju je, da kažem, doneta odluka da se taj reprogram isplati tek negde u aprilu mesecu, znači posle nekih 6 meseci i to 1,3 milijarde koje se pominje, to je subvencionisanje duga za samo 6 velikih dobavljača i tu nije bilo mesta niti za plate, niti za male dobavljače, a u tom trenutku kad je reprogram potpisan je bilo u dugu negde oko 3,5 plate, a dug je bio skoro dupliran. Tako da dolazimo do toga da taj reprogram mi nismo dobili odjednom 1,3 milijarde dinara, da to prvo definišemo. Znači, za ovu godinu je predviđeno negde oko 370 miliona ili 36 miliona kao jedna mesečna rata. Sada trenutno je reprogram stopiran zbog blokade računa. Trenutno, znači, pomoć grada o kojoj je gospodin Nikodivić sad skoro pričao na RTS-u od 505 miliona, samo da predstavimo. To su recimo sredstva koje su sada u ovom trenutku možda dovoljna da podmire nekih 5 do 6 plata, a pre 2 godine kad je on rekao da je grad počeo da nam pomaže za plate konkretno je možda bio dovoljan za neke 3-4 plate da se podmire ili za robu na punim apotekama za nekih 3 meseca. Znači to je jako mala svota novca. Reprogram je pokrio nekih pola duga, a za plate, evo sad smo došli do 7 u kašnjenju. Na sve ovo je sindikat Opstanak konstantno upozoravao i skretao pažnje javnosti, pisao dopise institucijama, molio i tako dalje, međutim, naravno, od toga ništa nije bilo. Sadašnje stanje je blokada računa, ja mislim danas 34. dan na iznos od preko 100 miliona dinara. Zbog posledice blokade računa, znači zaustavljanje reprogram prema dobavljačima, nemoguće je naručiti lekove, nemoguće je održavanje objekata, znači prestanak je proizvodnje, odliv zaposlenih je sve veći i veći, apoteke se zbog odliva kadra zatvaraju, noćne smene se ukidaju i znači, zbog isključenja, sada su počeli isključenja telefona, a zbog uskoro isključenja i struje i grejanja, naš rad će potpuno biti zaustavljen. Znači, to je sada bukvalno pitanje dana. Znači, šta sam htjela još da kažem, imali smo i neplaćene doprinose, imali smo blokadu od strane poreske službe, o tome će isto koleginice pričati. 2024. godine neki presek da uzmemo, to je ta godina kad su problemi počeli, imali smo 107 apoteka koje su radile sa oko 800 zaposlenih. Na današnji dan imamo 57 otvorenih objekata sa oko 400 zaposlenih. Noćno dežurstvo je još za sada apoteka 1. maj koji se takođe gasi zbog svega ovoga što smo napred naveli. Moje pitanje za građane institucije je da li je to sad pošteno i da li smo sve ovo zaslužili posle svega. Znači, kada smo decenijama pružali kvalitetnu farmaceutsku primarnu zdravstvenu zaštitu, da sada doživimo to da se bukvalno za par dana ugasimo. I još samo da podsjetim, 25. novembra, to jest u utorak sledeće nedelje, ćemo obeležiti 195. godišnjicu od otvaranja prve beogradske apoteke, a možda to bude i zatvaranje. Hvala vam puno. Hvala vam, poštovana Jelena. Zamolit ću da reč uzme dr. Borislav Antonijević, šef odborničke grupe Mi snaga naroda u Skupštini grada Beograda. Poštovane braćo i sestre, pomaže Bog. Zahvaljujem se medijima koji su došli. Još se više zahvaljujem onim medijima koji su obećali da će doći, a koji nisu došli jer su time samo potvrdili da mediji u Srbiji ne služe u cilju obaveštavanja građana o realnoj situaciji i o realnim dešavanjima, nego su instruisani od strane vlasti šta sve sme, a šta ne sme da se čuje. U apotekarskoj ustanovi Beograd znam kao lekar 28 godina u struci, mnogo puta upućivao pacijente, mnogo puta pacijenti, u stvari, da se bolje izrazim, svaki put
pacijenti dočekani, sačekani, urađeno ono što smo mi od njih tražili. Gospođa Sanja je pre ove konferencije jednostavno rekla, nije problem što neće imati ko da pravi magistralu, ima ko da je pravi, nego neće imati gde da se pravi magistrala. Pitanje je zašto neko državu uništava kontinuirano i zašto se sprovode mere uništenja protiv ustanova koje su od nacionalnog interesa Srbije. Da, dobro ste me čuli. Apotekarska ustanova, i konkretno Apotekarska ustanova Beograd, je ustanova od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, odnosno od izuzetnog značaja za zdravlje građana Srbije, dece Srbije i svih onih kojima je pomoć potrebna. Da li mere mogu da se sprovedu, da li ima novca? Da, znam da ima. Evo, uskoro nam je na raspravi budžet i da bi se apotekarska ustanova sprečila propasti, za ovu godinu treba obezbediti 1 milijardu dinara, a za sledeću godinu 3. I apotekarska ustanova je spašena. Govorimo o ustanovi koja je iz suficita kupovala lokale, subvencionisala plate lekarima, sestrama, koja je učestvovala u obezbeđivanju novca za podelu plata u Republici Srbiji, a onda ćete se sigurno zapitati kako je došlo da to više ne može da radi. Jednostavno, onog momenta kada rukovodstvo preuzmu oni koji ne znaju, onda se tako dešava. Svedoci smo da se to desilo mnogo puta sa mnogim državnim ustanovama, sa fabrikama, sa preduzećima koji su pozitivno poslovali i učestvovali u nacionalnom dohotku u izuzetno velikim iznosima, a onda je neko naredio da se to više ne radi. Tako se radi kada ustanovu preuzme neko ko nije domaćin i tako se radi kada državu vode oni koji nisu domaćini. Ne trebaju nama mnogo veliki stručnjaci, nama samo treba domaćin, onaj koji zna kako se sredstvima rukovodi, gde se usmeravaju, gde je potrebno, gde treba pomoći, a siguran sam da zaposleni apotekarske ustanove su spremni da se žrtvuju, da spasu ono što se spasti može i u krajnjoj liniji da spasu Srbiju od propasti i od nemanja onih lekova koje samo oni proizvode onako kako treba. Da vas ne bih više opterećivao, rešenje postoji, samo da vidimo da li ima ko da čuje. Nadam se da će ovi predstavnici medija koji su došli uspeti da prenesu, mi ćemo naravno ovo podeliti svima i nadam se da će konačno neko otvoriti oči i da će neko shvatiti da nas neko gura u uništenje, a taj neko, nemam potrebe da naglašavam ko je, svi smo toga svesni. Hvala vam. Hvala, doktore. Zamolit ću gospođu Sanju Sudimac da uzme reč. Dobar dan svima. Ja bih se osvrnula na značaj državnih apoteka kako u Beogradu, tako i u Srbiji. Državne apoteke su javne apoteke, državne ustanove su javne ustanove. Šta to znači? Znači da su osnovane da služe svom narodu, a njihov osnivač ili grad ili država je u obavezi da im obezbedi sredstva za rad i plate zaposlenima. Javna svojina je svojina svih nas. To nije svojina nekog pojedinca. Sav prihod od takvih ustanova ide gradu ili državi. Tako da ideja o igranju tržišne utakmice koju pominju gradonačelnik Aleksandar Šapić i predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević, gde je sudija profit, ne sme da bude naša ideja vodilja. Zadatak apoteke Beograd i ostalih državnih apoteka u Srbiji je očuvanje javnog zdravlja stanovništva. Nije zarada kao prioritet zato što lek nije roba. Zemlje u okruženju prepoznaju značaj državnog apotekarskog sektora. U Sloveniji u nekom periodu je ugašen državni sektor, međutim, posle nekog vremena, nekoliko godina, ponovno je oformljen. Sada, na primjer, ako poredimo glavne gradove država u okruženju, u Sloveniji na 300.000 stanovnika ima 30-ak državnih apoteka, Sarajevo na 350.000, 47, Zagreb na oko 800.000 stanovnika, 44, Beograd na 1,5 miliona stanovnika
Sada ima 57 apoteka. U septembru je bilo 70. Znači za 2 meseca smo zatvorili 13 naših apoteka. Crna Gora jako vodi računa o svom državnom apotekarskom sektoru. Doneli su zakon po kom na jednoj opštini jedna apoteka iz lanca privatnih apoteka ima pravo da izdaje lekove preko recepta. Kod nas je taj sistem potpuno neuređen jer mi nemamo donet zakon o apotekarskoj delatnosti. Prva apoteka u Beogradu i tadašnjoj Obrenovićevoj Srbiji je osnovana 1830. godine kao javna apoteka, znači nije u privatnom vlasništvu, nego u državnom, to jest javnom vlasništvu, za potrebe vojske i civilnog stanovništva, naredbom Miloša Obrenovića. Od tada se kao takva javna apoteka razvijala, rasla, otvarale su se nove apoteke sa ciljem da se obezbedi dostupnost lekova i medicinskih sredstava svakom stanovniku kako u gradskim sredinama, tako i u ruralnim sredinama. Sada, posle 195 godina postojanja javnih državnih apoteka u Srbiji, da li to sad treba da prestane da postoji? Kako je koleginica Šikuljak i rekla, da li će na 195. godišnjicu biti zatvaranje potpuno svih apoteka u Srbiji i da li mi to u stvari smemo da dozvolimo? U svim kriznim situacijama radili smo u korist našeg naroda. Ratovi 90-ih doveli su do velikog prijeliva prognanih i raseljenih lica u Srbiju, koji su svoje pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarivali u našim apotekama. 1999. godine, kada je bilo bombardovanje, mi smo imali i radnu i ratnu obavezu. Sve naše apoteke su radile, imali smo organizovano 24-časovno civilno dežurstvo. Kad je bila poplava u Obrenovcu, kolege su uspele da spasu lekove iz tih naših apoteka i poplavljenih, izdavali su lekove bez nadoknade. Troškove za te lekove podnela apoteka Beograd. Korona, to je, da kažem, poslednja neka kritična situacija u kojoj smo se mi našli. Privatne apoteke u početku nisu radile. Mi nismo ni jednog momenta zatvarali naše apoteke. Isto smo imali radnu obavezu, kao i ranije. Maske, rukavice smo prodavali po nabavnoj ceni, znači bez naše zarade. Naši zaposleni su išli na ispomoć u kliničko-bolničke centre. Tada je ministar Lončar izjavio da je apoteka Beograd učinila veliku uslugu državi. Sada ne želi da nas vidi kao zdravstvene radnike, ne želi da nas kao takve niti uvažava, niti poštuje, jer je izjavio da državne apoteke odavno više nisu državne. U jednom momentu smo dali platu za radnike zaposlenih u GSP-u. Godinu dana smo davali plate za 60 mladih lekara i 100 medicinskih sestara. To je sve bilo od suficita koje je ostvarila apoteka Beograd u to vreme. Da smo to mi čuvali samo za sebe, mi danas ne bismo bili u ovoj situaciji. Privatni sektor treba da postoji kao zdrava konkurencija. Prve apoteke privatne su u Srbiji osnovane prve možda oko 35 godina. Tada smo poslovali dobro i jedni i drugi, paralelno. Zbog možda neke ravnopravnosti u tom poslovanju, u nekom momentu su privatnim apotekama je, da kažem, dozvoljeno da izdaju lekove preko recepta. Ni tada nismo, da kažem, mi bili u nekom problemu do uvođenja centralnih javnih nabavki, kada smo stavljeni u potpuno neravnopravno poslovanje u odnosu na privatni sektor. Međutim, prava opasnost nam preti od ukrupnjavanja kapitala, strani lanci gutaju i pojedinačne privatne apoteke, kao i domaće manje lance, tako da oni ne mogu u toj nelojalnoj konkurenciji ni da opstanu. Mi kao državni sektor još uvek smo, mislim, sada pokušavamo da održimo taj balans, da sprečimo da u jednom momentu sve vezano za apotekarski sektor bude u rukama stranaca. Šta će se desiti u nekom momentu kada budu postojala 3-4 strana lanca bez, da kažem, domaćih
apoteka, privatnih, državnih, to je sad svejedno, onda će oni diktirati i cenu i asortiman, diktirat će promet lekova u Srbiji. U momentu opet nekom kriznom, da li bi to bila neka pandemija ili rat ili jednostavno kad taj strani kapital ne bude više imao interes u Srbiji, on će se povući, svoj kapital odneti, svoje lekove pokupiti i može se desiti da mi u Srbiji ostajemo bez apoteke i državne i privatne i bez jednog jedinog leka. Šta ćemo u tom momentu da radimo? To je potencijalna opasnost koja preti od gašenja i nas, a uopšte i od upliva tog dozvoljenog upliva stranog kapitala u apotekarski sektor. Mi kao Apoteka Beograd izrađujemo i lekove po veterinarskim receptima i za kućne ljubimce, što se nijedna privatna apoteka ne bavi time. Tako da apelujemo na nadležne koji su i odgovorni da to ne dozvole i da sačuvaju svoj strateški resurs, a to su državne apoteke, ako uopšte imaju nameru da vode računa o zdravlju i budućnosti svog stanovništva. Hvala. Samo da napravim jednu malu digresiju na ovo što je Sanja rekla, odnosno nešto što bi trebalo da služi kao pravilo. Sve ovo što je Sanja ispričala je šta će se dešavati, odnosno šta se dešavalo i šta je posledica. Ono što ja mogu da kažem to je da pametan čovek planira, a budala trpi posledice. Samo je pitanje da li ćemo konačno dozvoliti da se pamet iskoristi u Srbiji u cilju unapređenja Srbije ili ćemo i dalje pustiti budale da rade ono što znaju, a ne znaju ništa i da uništavaju sve što je moglo da se spasi i sve što može da donese benefit i Srbiji i narodu Srbije. Izvinite na upad. Hvala i gospođi Sanji i doktoru Antonijeviću. Zamolit ću da doktorka Slavica Nađelović uzme reč. Hvala, Marko. Poštovane dame i gospodo, poštovane koleginice i kolege, obraćam se u ime Saveta za zdravstvo i porodicu Pokreta Mi Snaga naroda i kao osoba koja je prvih 15 godina svog radnog veka posvetila javnom državnom zdravstvu kao doktor medicine i narednih 20 godina privatnoj apotekarskoj delatnosti kao vlasnica apoteka. Višedecenijsko iskustvo mi daje za pravo da javno izjavim i da se borim sa kolegama i koleginicama za opstanak upravo javnog državnog zdravstva, pre svega primarne zdravstvene zaštite, u čijem sastavu, pored ordinacija, laboratorija, ulaze i apoteke. Skoro sam imala priliku da pročitam tekst koji otprilike ovako glasio. Pazite sad, Svetska zdravstvena organizacija u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu i pod rukovodstvom Svetske trgovinske organizacije organizovala je prošle godine, između ostalog, radionicu o trgovini i javnom zdravlju. Svrha radionice je unapređenje kapaciteta državnih službenika da između ostalog analiziraju politike vezane za trgovinu i javno zdravlje, efektivno implementiranje odredaba koje se odnose na zdravlje, pazite, u sporazumu Svetske trgovinske organizacije i da stvore mreže kontakata koji rade na pitanjima trgovine i javnog zdravlja. To je javni dokument. Pitam, kada ministar zdravlja Republike Srbije i kada predsjednik Skupštine grada Beograda, koja je osnivač apotekarske ustanove Beograd, naglašavaju da apoteka treba da posluje po tržišnim uslovima čiju agendu sprovode. Apotekarska delatnost je deo primarne zdravstvene zaštite koja je osnov strategije očuvanja zdravlja naroda i budućih pokoljenja. Ministar zdravlja sigurno zna da je zdravlje Bogom dano svakom ljudskom biću i da ne sme da bude roba. Predsjednik Gradske skupštine, kao pravnik, zna da bi to moralo da se štiti svim postojećim zakonima i da su i lek i zdravstvena zaštita nacionalni resursi koji se ne prodaju i ne podležu zakonima surove, nažalost, neoliberalne trgovine. I zamislite,
Na postavljeno pitanje o zdravstvenoj zaštiti koju smo nasledili iz sistema bivše Jugoslavije, najnoviji algoritam koji mi nazivamo veštačkom inteligencijom, koja nije inteligencija, odgovara da je to jedinstveni model univerzalne i besplatne zdravstvene zaštite. Da li znate da su dva naša lekara, kao deo tima koji osmisli ovaj sistem, prenela znanje i iskustvo skandinavskim zemljama koje su ga prilagodile svojim specifičnim uslovima i dobile praktičan sistem zdravstvene zaštite, a mi taj sistem urušavamo. Skoro su predsjednici apotekarske ustanove bili kod ministra zdravlja ili gradonačelnika predlažući da se apotekarska ustanova vrati pod okrilje Ministarstva zdravlja u cilju podizanja standarda zdravstvene zaštite stanovnika Srbije. Tada im je rečeno da ako ne znaju da posluju, da se obrate vlasnicima privatnih apoteka. Ja kao bivša vlasnica privatnih apoteka jako dobro znam kako te apoteke rade. Brinu se detaljno o protoku novca i robe u svojim apotekama. Ako se postave stručnjaci od znanja i iskustva na rukovodeća mesta u apotekarskoj ustanovi, onda se ne bi desilo da sredstva ostvarena prodajom, na primjer magistralnih i galenskih proizvoda, netragom nestanu. Koristim priliku i da se osvrnem na privatno apotekarstvo. Danas vrlo mali broj pravih, autentičnih, porodičnih apoteka radi. Krajem 90-ih bilo nas je oko 3000 i vrlo lepo smo sarađivali i radili zajedno sa apotekarskim ustanovama. Nažalost, progutani su od lanaca apoteka, mahom stranog vlasništva. Zemlju u okruženju, pre svega mislim na Sloveniju, Mađarsku, Austriju, neguju tako što zakonom štite te male porodične apoteke i pre svega državni javni apotekarski sistem. Naročitu pažnju posvećuju očuvanju starih apoteka. Mi smo dozvolili da se apoteka u Pop Lukinoj, uređena po srednje evropskom tradicionalnim merilima, pretvori u vinoteku, umesto da bude zakonom zaštićena. Mi danas u Beogradu imamo otprilike oko 400.000 penzionera, oko 300.000 dece, učenika, studenata, poljoprivrednika negde oko 80.000, o nezaposlenom nisam mogla da nađem ovaj podatak. To su otprilike populacija koja je okrenuta pre svega apotekarskoj ustanovi. I većinu te populacije ostavit ćemo bez adekvatnog snabdevanja lekovima. Da ne govorimo o pacijentima sa ozbiljnim dijagnozama, a šta ćemo, što je rekla koleginica Sanja, u slučaju prirodnih katastrofa. Ne treba neka velika pamet da shvatimo da se svet sprema na geopolitičku podelu, a mi treba da se pripremimo za preživljavanje. Ukidanjem apotekarske ustanove Beograd izazvalo bi gotovo nemoguće snabdevanje potrebnim lekovima i medicinskim sredstvima stanovnika u seoskim područjima koje pripadaju Beogradu. I još jedan za mene jako zbunjujući podatak koji je skinut sa sajta Ministarstva zdravlja, a glasi ovako: ako kroz podršku Evropske unije u upravljanju migracijama u Srbiji, to je zvanični dokument, pristup zdravstvenim uslugama imaju svi stranci koji imaju stalno, privremeno prebivalište ili tranzit kroz pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu, zašto se to uskraćuje nama, stanovnicima Srbije? Ako se vlast ponaša kao korporacija i sve posmatra kao trošak koga treba eliminisati, onda bismo mi, građani, trebali da se pitamo da li nam ta korporacija uopšte treba. Hvala na ustupljenom vremenu. Hvala vam puno, Slavice. Za kraj želim da najavim gospođu Milinu Marić, diplomiranu farmaceuta sa specijalizacijom iz farmakoekonomije i članom oba sindikata apotekarske ustanove, kao i upravnicom apoteke Palilula. Milina, imate reč. Dobar dan svima. Uz zahvalnost što ste mi pružili priliku da iznesem svoj lični stav i stav većine svojih kolega iz ustanove Apoteke Beograd. Moram da vam kažem da, nažalost, trenutno i već jedan duži period u Apoteci Beograd jedino čega ima previše to su dugovi. I oni se svakog dana sve više uvećavaju, jer već duži period na njima se apsolutno ne radi ništa da bi se oni sprečili ili rešili.
Opstanak ove ustanove neizostavnog dela primarne zdravstvene zaštite, koja je svih ovih godina svojim pacijentima i korisnicima garantovala dostupnost, sigurnost, stručnost i kontinuiranost u snabdevanju najneophodnijih lekova, bi morala ostati u nadležnosti države, jer to je jedina sigurna garancija da će pacijenti i dalje imati tu sigurnost nabavke ili dostupnosti te svoje neophodne terapije. Bez obzira da li oni žive na Vračaru ili u Maloj Ivanči, recimo. Mi ne smemo nikakvo dozvoliti da lečenje postane luksuz ili privilegija ljudi koji za to imaju novac, a za one koji nemaju novac da ostanu bez tog lečenja, ili da ne kažem privilegije, jel? Ili da to zavisi od volje vlasnika koliko će dugo držati neku apoteku otvorenu na nekoj teritoriji koja njemu odgovara, to jest koliko je dugo profitabilna, i da je zatvori bez ikakvih konsekvenci. Ako bi se prepustio monopol jednoj strani, ovog puta bi to bio privatni kapital, onda bez strateških važne, ovo je jedna strateški važna delatnost, bar bi trebala da bude za jednu državu, a bez jasno definisanih zakona, jer ne postoji zakon o apotekarskoj delatnosti, to bi značilo da bi oni mogli da se dogovaraju među sobom i da određuju, recimo, asortiman u apotekama, što apsolutno nije dozvoljeno, pa bi onda držali preparate ili artikle ili lekove, svejedno, koji im donose profit, a da kažem jeftine lekove ili lekove koji donose neki rizik ili su komplikovani za izdavanje, postoje takve grupe lekova, mogli bi da odluče da ih nema, da im se ne isplati da ih drže. Onda druga stvar što je jako bitna, mogli bi da se dogovore da i dalje idu sa tim cenama koje cene lekova su propisane, ali maksimalne cene su propisane u državi. Mi kao zaposleni u apoteci Beograd smo stalno smatrali da cene lekova bi morale da budu zvanične i da se apsolutno poštuju u svim apotekama, jer i da to ne sme da bude kriterijum po kome će se pacijenti odlučivati za jednu apoteku ili drugu apoteku. Znači, jedino koje je ispravan način da dozvolimo pacijentima da biraju u koju će apoteku da uđu, smatramo da je to kvalitet pružene zdravstvene zaštite i dostupnost te zdravstvene zaštite. Svi ostali kriterijumi te niske cene smatramo da ne vuku automatski i zadovoljavajuće pruženu zdravstvenu zaštitu, koja je u stvari primarna u celoj toj priči. Zato mi imamo sledeće predloge za prevazilaženje ove situacije. Lično smo ih podelili, recimo, u hitne mere koje bi morale biti primenjene, da kažem, kroz mesec dana najviše, jer u krajnjem slučaju dolazi nam i sezona sezonskog gripa i drugih bolesti, i sistemske mere za prevazilaženje ovakvog stanja, to je stabilizaciju farmaceutskog sektora, i za koje bi trebalo minimum 6 meseci. Za hitne mere mi predlažemo da se neodložno i u najkraćem roku izdvoji 1 milijarda dinara za punjenje preostalih apoteka Beograd neophodnim lekovima, pomagalima i suplementima iz budžetskih rezervi grada, i po 300 miliona, recimo, u narednih bar 6 meseci dok se ne stabilizuje poslovanje apoteke Beograd, da bi mogli da kažem da stabilizujemo poslovanje te ustanove. Prva uplata od tih 300 miliona bi išla na odblokiranje računa apoteke Beograd, pre svega, jer moram da naglasim da to blokiranje računa nije samo kao što se priča od strane ljudi zaposleni koji su tužili za nenaplaćenih 7 plata ili za puštene menice od dobavljača. Tu je pre svega, i oni čak imaju i prioritet, to je pre svega i zbog blokade poreske uprave, zbog naplate poreza i doprinosa. U strateškim merama bi podrazumevale napokon donošenje zakona o apotekarskoj delatnosti koji bi uredio ovaj
sektor po zakonu koji bi pripremila farmaceutska komora, naravno i sve druge strukturna udruženja, naravno uz javnu raspravu, i taj zakon bi bio usvojen u Skupštini Republike Srbije, kao što je već trebalo da bude i sa zakonom iz 2017. koji je bio pripremljen po svim pravilima i modelima koji su vladali tada u ovom sektoru u Evropi, ali nikada nije prošao skupštinsku proceduru, nažalost. I mi smo ostali bez tog zakona, a ja bih dodala da, recimo, naša država je još od 1865. godine imala je zakon o apotekama, to jest apotekarskoj delatnosti, a mi ga 160 godina posle toga nemamo. Mislim, to je paradoks, ali nije jedini paradoks koji je prisutan. Meni je neshvatljivo da mi sada trenutno, to jest niko u državi, zasigurno ne zna koliki je broj otvorenih apoteka koje posluju na ovoj teritoriji, o kadrovskoj strukturi, o asortimanu i po kojim cenama se daje u tim apotekama. Mislim, to je tek priča za sebe. Prekomerna liberalizacija tržišta je dovela i do prekomerne koncentracije apoteka u gradskim sredinama gde ima najviše ljudi, a onda su ljudi u ruralnim, da kažem, sredinama ili sredinama gde nije tako gusto naseljene, ostale nisu otvarane te apoteke, ostale su samo te državne apoteke koje su, nažalost, većina zatvoreni, što je apsolutno dovelo do toga da im je uskraćena dostupnost koja je zakonom zagarantovana svim ljudima, jednaka dostupnost zdravstvenoj zaštiti. A znači da svi nismo pod istim uslovima. Predlog da se izjednači privatni i državni sektor je po meni ostao mrtvo slovo na papiru, jer centralne javne nabavke, posle toga i centralizovane javne nabavke koje je za nas provodio fond, a centralne javne nabavke moraju da sprovode po zakonu sve državne ustanove, to jest korisnici budžetskih sredstava, je za nas odrađivao fond i mi smo tada izgubili sav benefit koji donose, recimo, povlašćene cene ili tako, i onda je to uskratilo, naravno, i manjak novca u budžetu našem. Znači, nama su ostale te centralne javne nabavke, ostale su nam obaveza da držimo takozvani, izvinjavam se na izrazu, nerentabilne apoteke po tim selima, i ostali su nam kadrovi, to je rukovodstvo i menadžment koji je postavljala država, koji je najčešće bio politički orijentisan, a vrlo često i nedovoljno stručan i osposobljen da bi izvukao naše ustanove, ne mislim samo na Apoteku Beograd, i na svih drugih 30 apotekarskih ustanova u Srbiji koje su ugašene, a koje verovatno čeka sudbina i ostatak ovih malo što je još preostalo. Znači, taj zakon koji bi morao da se donese o apotekarskoj delatnosti da bi uredio ovaj sektor, morao bi da sadrži pre svega formiran registar svih otvorenih apoteka na teritoriji Srbije, broj zaposlenih farmaceuta i farmaceutskih tehničara u tim apotekama, da ne bi došlo do toga da jedna apoteka koja radi 24 sata, 7 dana u nedelji, ima jednog ili dva farmaceuta koji su prijavljeni po ceo dan, što ćete prihvatiti da je nemoguće da je to stvarno realno stanje na terenu. Uvođenje jedinstvene geografskih uslova za otvaranje apoteka, što bi podrazumevalo, naravno, udaljenost između dve apoteke, što je otprilike 300 metara na mapi prostorne već postojeće putne mreže, apotekarske stanice koje se obično zovu manje apoteke koje se otvaraju u tim, da kažem, manje naseljenim mestima, bi otvarane na najmanje 5 km od najbliže apoteke u gradu. I tako bi obezbedili taj, da kažem, dostupnost zdravstvene zaštite, zatim uvođenje jedinstvenih demografskih uslova, tako što bi jednoj apoteci moralo da potencijalno gravitira 4000 građana,
Određena precizna vlasnička struktura tih apoteka, ko može i koliko apoteka na kojoj teritoriji bi moglo da otvori ili trebalo da otvori, mislim, postojala mogućnost da otvori apoteka, s tim što kada je to bi obezbedilo da ne dođe do monopola takozvane vertikalne povezanosti gde je dozvoljeno da bi proizvođačima i veledrogerijama bilo dozvoljeno da otvaraju svoje apotekarske ustanove ili horizontalnog ukrupnjavanja što se sada dešava apoteka koje tako stvaraju svoj monopol. Druga naša, da kažem, strateška ili na duži period bi bio zahtev da Ministarstvo zdravlja bi revidiralo, da kažem, ili redefinisalo stari plan mreže koji postoji apotekarskih ustanova, ali koji naravno sada više niti je realan, niti je primenjiv u praksi, s tim da bi taj novi plan bio jedinstvena mreža u kojoj bi ušli i državne apoteke i sve privatne apoteke koje žele da uđu tu, naravno po svim važećim propisima i zakonima, i što bi značilo, ali naravno pod istim uslovima kao i državne apoteke, što bi značilo da ako su korisnici budžetskih sredstava, što bi u prevodu značilo izdaju lekove na recept, ona mora da rade i tu javnu nabavku koju smo dužni i mi da radimo. Država mora da prepozna stratešku ulogu svojih apoteka kao neizostavni deo javne zdravstvene zaštite i da ulaže u njih u skladu sa zakonom, to jest da daje novac za nabavku lekova, da postavlja stručne i odgovorno rukovodstvo koje ima iskustvo i znanje na njegovo čelo, jer one ne mogu da budu gledane samo kao biznis, već moraju da budu gledane i prepoznate kao zdravstvene ustanove, što i jesu, to jest da budu gledane kao i sve druge zdravstvene ustanove koje postoje na teritoriji našeg grada, to jest države. A da bi one mogle da ostvare tu svoju osnovnu ulogu koju imaju, a to je da daju stručnu, sigurnu i dostupnu uslugu svim građanima kao i do sada, da se oni osjećaju bezbedno, bez obzira na koje je to doba dana, bez obzira na geopolitičko stanje koje se nalazi u okruženju ili u zemlji ili, ne daj Bože, tih vanrednih prilika koje je bilo toliko o kojima su kolege prethodno pričale. Jer zdravlje nema cenu, niti bi smelo da mu se stavi etiketa sa cenom. Hvala. Pa evo, ja bih na kraju samo rekao vam da vas ne zaplaše ove cifre. Znači, potrebno je 8 miliona evra za ovu godinu i 25 miliona evra za sledeću godinu da se sve nastavi, da se radi normalno. Sedimo 100 metara udaljeni od Trga Republike, gde su prve kocke koštale 11 miliona evra i 4. put okretane i asfaltirane. Eto, to su vam 2 apotekarske ustanove za sledeće 2 godine. Znači, nije tačno da nema novca. Mi smo se uključivali i u Kraljevu, gde je pokušano isto to. Naš lokalni odbor i ljudi su pomagali isto tako apotekarsku ustanovu u Kraljevu, gde je sad to zaustavljeno, u procesu je tuženja, ali najinteresantnije je da u selima te apoteke rade, u gradu ne rade. Znači, ne radi se tu ni o kakvim dugovima i ni o kakvim pričama o nekoj konkurenciji, nego se radi o poslovnom prostoru. Znači, da budemo potpuno jasni, radi se o poslovnom prostoru, radi se o privatnom interesu. Ja moram da kažem, kao neko ko se dugo godina bavi medicinom, da mi jeftine lekove nemamo u privatnim apotekama, niti ćemo ih ikad imati, pa Srbija, pre neki dan zove mene neka novinarka, kaže epidemija tuberkuloze, osnovni lek za lečenje tuberkuloze nije registrovan u Srbiji jer je suviše jeftin i ne može da se nabavi, ljudi ga donose, švercuju iz inostranstva. To se događa kad prepustite tržište, kad prepustite zemlju i snabdevanje lekova privatnicima. Svi će da uvoze citostatike, skupe antibiotike, skupe lekove, niko neće da se bavi jeftinim lekovima. Prema tome, ovo je početak jedne borbe, mi ćemo pomoći koliko možemo. Mi smo možda mali u smislu koliko imamo mogućnosti novčanih i drugih, ali boga mi moći ćemo prilično da pomognemo. Tako da ovo je samo početak, bit će toga još. Hvala. Profesore, hvala vam puno i hvala gospođi Marić. Ovom prilikom zaključujemo konferenciju za štampu, osim ako eventualno nema nekih pitanja za naše govornike.
Hvala vam i samo da najavim da će odbornička grupa Mi snaga naroda nastaviti da sarađuje sa svim relevantnim političkim faktorima da dođemo do rešenja za Apoteke Beograd. Ovo je iznad politička tema, ovo je civilizacijska stvar, naše civilizacijsko postignuće koje trenutno vladajuća većina iz nepoznatih, odnosno iz vrlo poznatih razloga uništava. Hvala vam puno na vremenu i što ste došli.